NPP hak tu kapor ngi job kat kendai ngut ki MLA ka UDP hak tu kapor ka job anreu ngut ki MLA satu talbi poi kanu nangta ka PDF ka job sawut ki MLA BJP ka job angut ki MLA HSPDP ki job angut ki MLA NCP way bat nang taki independence ki don kumpal laingut mari dep nyebut ngiyedu tia iru dem baya persyang baya tau sorkar henriu tarik haka bakhadu ngilala bantau yu ka sorkar hau benayu balai ar hajar khat pra hadin baladep tau sorkar haka tu kapor ka kongres kayo ar puwingut ki MLA kibapli na marba dang syudu sien ya kabor ngakan mau ngabat umukul sama khamtam kecingya tengku kabalai pujai hadin katu kan ni benai ula phun kinong elam joka kongres lasdang banwan ban ong ba balai bangim ya trailang no ka NPP bat ka kongres hanaweng no iya kini ki parti ki barit ki baria nga suka ban ong ya pi ngilaya suit ngilaya sure iya ka MDA government hayeng jong ilit Dr. Don hakatopor ilong ru presiden jong ka parti UDP habang iya suit ngia sure ngidaya penkentang ru bahkan ni ke sorkar MDA kan ne hapo jong ka jingyalam jong kan pipi hadu kabakut katem bat ngibat tudiang ya kata kakular bat ngakwaban pensyai kedara kemat jong piki paitba jong ke mau perang ke sensi kane kakular jong ikan beteng Om tang yau ia kan ikatem ke ban kut dah ar pulai ngikwa ru ban beteng ar pulai sejrong kata ka bangakwa ban pensyai kemat jongpi baka kongres mentaka agenda jongki kalong bantat burom ya ka NPP bantat burom ya ka UDP namarhangkan ni ka konsensi arteli ka bangila ka by election kalong bet tang ka UDP bat ka NPP kithat msutu sutau su menin kita setai sangar ngadon setai setain maurang kenen yos ngau kecing keren joki ka bom sutu sutau su kai kadau ban penkut ya kata kai kadau kalong namar bahabale kro lekjor yangi nakaliang jokam di uwei ru mdon batre ban pediang ya kecing terua jongki te habom don batre ban pediang ya kecing terua long tik kumtu samla senrang habulai terua ya lade ban yalang samla lade ban ya tho bat ka samla jong ka ying ka sen jat bakam tre ka bapli mi inang ta that ya ka ying ka sen hudu bomlong krenchu kata kadai ke parti kongres kan mau bah kata kadai ke parti kongres nganas khusnai bah iba Kennedy udah ya deh perlok bah naman ilong ambil ilang naru kharlai hadu katra asnai bah mentah ka genti beplian ya kan election namar baka agenda ke selong be jat bangim tre bani trelang suong be baka NPP ke bomlong kata ka UDP ke bomlong bat ki way ki partners ki badon hak MDA ki bomlong kata ka poin ke benengkong ke lakut ngatrai pelaya syai dengan poin se ke benta ka baar kalong hak jing yat lenti jongi hapok ka jing lam jong konrat sangma
banyalam ya kesorka nadu kan reu terik ubenai balai arhajar kat pra ngia kendo ia kibabon ba kijing kawin kijing ngasukwa banyatu ya pi kadai ka isu tem motor ngatrai kajing jot kajing perangi ban sesu nak sokar ban ai curfew kanus isu keleng saudong jong kejelang keleng saudong jong ka briu neutre kiwan majatur syate samaukar bat kiwan ro ban ikendu yang ina kalian ka sorkar bapi dei ban le TKE ka bajia tangi saya tahu no ika komiti bat ka bang asgau bah ban ngge pi hapo ka jinglong chairman jongang le persyang hapo ka komiti ban ai ka recommendation bat kumtu kuma piloi ki kot kubor kan ya hukum ta kata ka dei ka sarkar MDA ka bahaba upat ba u angnut ngilek la kakam haden jogatu mi sakawe ki isu bat kata kadai kabengi ong ka CAB ka Citizenship Amendment Bill katur ka bakhoit ka jingkluit ka bala serkai mdai tan hane megala hakeleng saudong jo ka North Eastern State bat hakeleng saudong jo ka India ngatrai pikan mawa ar hajar khat kendai Sengau baha watklet nakaliang jong national president jengi Konrad Sangma nakaliang jonga kum national vice president jong ke party ngilaya lumlang ya porok kini ki regional party nadu Meghalaya ha Assam Mizoram Nagaland Manipur Tripura Arunachal Sikkim banjir kenduk lang hangte hapo Gawati ani ngile kenduk Gawati ngile thir ngile khan ngile kenba hakabakhadu ngile rai hapo kejingelam jong national president jong ke NPP Konrad Sangma hadin lais ngi ong yang ini lechdali tengi lechdali ngile kenduk yau Amit Shah ngila kenu iki babon ba kim nong yalam jong ka BJP hangte ya Delhi bat ka bakhaddo kalong ngia simpat ya ki isu jong laki jong ki state dengan nambatai ya ki isu jong ki state laki jong hapo North East ngai suka banya thu ya pitang ya kai isu hakabine bat ni hang ne jela megala kae ke isu jungi hamne jela migla baro ki nong sansar snong ki pait ba jong ka briu neutral ki pait ba nangte na karo hills baro ki ong bangim dei ban ailat bakan dika CAB kan kela CAA kabamut kan kela an TKE ka bajia ngile ya keren ngile ya thir jingmut na dong sedong hakabak haddo kila penkela ya kawe ka kendon hame khalaya jat badai ka 6 yong jat badai ka jaka badon ki disrausi lightly ong u Amit Shah ngin pelaj no ya kecing trekam kanika CAA kata ka Citizenship Amendment Act dimenta ngani terpia den bikilara hapo parlimen kilapas bar ngatrai ki kun samla jungi ki beja start ganang pet haka YouTube pet haka Google jompi video i baka Meghalaya kanika CAA kam trekam light no tangkumba R% itu i jaka i area i bengi ong i European World hangte hasar shilong lain no atang ita baro kanika ain kam trekam hapo ka jela Meghalaya mano bale ya kata le
ka NPP hapo ka jingelam jung Konrad sama le ka NPP mano bekersan ya kersan lang kipat nas borokoy anai ko ge pi nakaliang joko kongres ki klemye simbenta skusi banong kata ki klemye simbenta lang berkata dikata kadai ka parti NPP kabayen hakan nongrem ban yada yaki ripat ban yada yaki reulum omtang hapo megala omtang han North Eastern State hanrei hakari India barokawai dimana urang ba terwei urang ba bekerana kemat jongau ba ong ba ka NPP dei ka parti reulum ngarang sudei ba itai kentit reulum kamut kumno ka NPP ka dei ka parti reulum ka batrei ban yada na kabentaki reulum kata kadi kijing mut jongka tinakal kata usngau ba ki perlok ki perjor ki nong tebut wat sutu bakla syu syapang ka parti NPP namar ba kum mangoong yepi ka NPP kayeng na kabenta jongpi barok kabalai ngasngau bahabat pentip syapi pi kan ni kasrok nadu mau ngap mau pelang syadu syatei syapo mau keruat syadu syatei mau seram kamtam kini ke area jo kalangyong kini kajing kelas ni bah meneng lap declare ante po langyong ko aban ong pi snewbok pawan no kani ke by election reng labut ban contender ngilayo sanction arposan klur tengkah ya kani ke surok jong pinang ni nadu nang tenalat mau reng mau ngap mau pelang ban poi hadu angte hapo mau keruat mano bale le mangi nakaliang ke sorkar bat ke priority ke bakmat ka agenda jongi nakaliang jong ke sorkar MDA kalong ngikwa banyo i bakalenti ke sengkit kisurok hakaway pa kaway kisnong kinlong kibabit kibabiang hakade kijingwan kanbas by election hakini ke kendias ngi ngayo jingtip bat kibabon kinong sencar snong kiwan kendu yang kiong ko ba kasnong jungi ka ba klempat poi surok sikenta siteng haban ya kijat ngaong yepi kane ka kabuk share yang bami kane ka by election ngayo jingtip bakidang bon ba kisnong ngapo ka mau plang ko sesi ki bompat don ka surok jaki TKA ka bangamut ban ong akmat jumpi hakane ka puar ngilade pelut kumbalai hajar klur hak wedei bat kajing snai ka surok bat menta ka target ka jongi kalong saar hajar kilometer naka PNG swai ka bingla don jingmut menta ya ka banle ka target ka jongi hadu bakut war pulai ngigi kwa banle lakum nok menuru sia hajar arspa sanpau kilometer kata kade ke sorkar MDA kata kade ke parti NPP kabangi yen haka nongrim banyo i ya kajingkela bat kajingkela kasdang na kajingkela kam sedang nangno ru kasdang nengkong nakinong kendong ngiyo i ya kata kajingkela kapur kamsya sakaway nga syuong yepi haka education sector ngiyong haka liang joka school ka sorkar MDA menta kat pelut pisa lais pa sanpau klur bansna ya kini government LP school kaway ka school ke songdor lai pholak lais pa sanpau klur ngi pelut bansna ya kini school namar balai yuki school sorkar ngi om dang kambha kasem siar kasem sniang wat ban ya ke building school tingyo i ya kata menta ngilayo sanction hadu lais pa sanpau klur ban penbahai kata ka college yang piang ni mau pelang mau ngap
mensua hagapor basensyar bayalam mi doktor mukul sangma ngasutenat bu ai sanction ar hajar kan wi kan yo tang baka sanction ka bomdon pisa mundur mo pi ke jingno dah do kata tongin keli ngai ko ikut kubor kandidat nang ne ubah kene diukop hadang laai ti hajar klur ke spa klur kibabon gitu kita ita ke kosada mensua ngakan mau sa election u ai sanction ye ke residence katukang gi ongka residential school mdunai ke South Teli ani kena simti mangi ke sarkar how benai match ngan ye tu ye pi ki don ki kontraktor hadu menta ki pemiobil nama pemdon pisah ai sanction tang basinaya rumdon kadika college yang piru sinaya amdon redai hak ni ke sarkar MDA hapok ke jingelam jongu konrad sama ngila ai sanction ke jingtrai kelaya state bat mentang aku abanya tu ya piru ba ke sanction post yakin hikai ngila de bahai katakan ke sarkar katakan ke sarkar balai begini kop sorong ngamkwa ban kop sorong tambah ngamban se ban keren ye kecing sisa namar bakine ki perlok kinang tang bandit ban kedeukti ye ki wei maki kile ayu pi ain pinut ban ai sanction kumo pi ye ke scheme gi ba pero per klem don AA ibamak menai ong zero balance por bagi simti mengi sarkar ngai tupi karam rencan namar balai si ai sanction tang ban penpau bakal sarkar pok jilap ke kongres hana bakal treiba negong pi andang ila simti gi pe ye ki kot kisla balo ukon rat manga nang tau ba rumbui babat ya ka education king ke khli msutu tau shu da kis paklur kinut ban penbe yu pajba tang si tengkar umdan hadin nang ta kile ayu shu atau por shu election ngan trai bikin mau itai skim ban ai tai san hajar hana ban ai kita kinung rep san hajar tengka an ngalai page seblok naman katu kadai na veterli ngapan record na blok na ki video na ki doktor veterinary ngong hatu kalau mentoy sya em kata kesan hajar barok kata kesan hajar poi betang siki bahaye ngijong kita ki kandidat layawai tak kakalem poi hok si kita ki norep kakalem poi hok si kita ki berijigri ki bang itu tam ya kasnyang ya kesiar ki yosan hajar ken me pikum kita kijai nganga ko ban ong piki pajba jom ke mau pelang konstruksi ai ke jengkersan kabapura menta ke kenti yang new kandidat jongi uji penista jongi siap kwa ban pelut por menta ke segi poroi segi ban ngani tam mengidang don ke election syatei siapo mau rekeneng uba pliu hap ban likovano semau rekeneng ban ngong kilet ma pisatei ngandon mga sani bat i doktor kaluki bat i bamak bat ba albin bat kiwe kinong yalam joka parti ngia don sani bat ple sngau bha ban ken mau ta kuwi pat ba jom ka mau plang ka sesi ubado preston habu yen ang ne wat perkhat bahaden kelai poterik un kang no ya kayeng la jom nganga kerpat ya piwan hakan ko por pidon kam ngia don rekat bat kamtam la dengi job haden jong ka artarik ken mau bha kawe ngakwa banong pi menteri bla un syong hapeden jong ukon rat bat jong uprestun pinyo ne kum kata ka buksian haba uneu bre un syong hapeden jong ukon rat bat uprestun pilas tu kai gejingmut te wat penleno ya kadika kabuksiar yami paiba banlet saki polling station jongpi klem arta tenshu jet bet ya menteri bla ba unlong
u MLA Jong Kamau Plang Konstitusi Kublai Pisya Jam